Niki oksigen plant kiba nakaliang kasolkar kalau pengkhe ngidon lightly plant kibawan ng government of India PM Care kata kadeh po civil hospital Shillong RPHS hospital kabun kata TB hospital pat ke Ganesh Das hospital ke machine kalapoy ki engineer bladon chani kinang treshat bangi expect community ba kini kani ka plan lasai kan terekam no apo Ganesh Das hospital apo civil hospital nomor kadi ke plan ke bahe ba ke bodan apo Delhi kin haban shu airlift ka kan simport ban da pada katrak da kadau kin hab airlift ka haka absan tarik but nomor ba kajing don kam jaga oksigen apo civil hospital tinggi dang penengkam sha de kini ki plan kini generator ki baret kemot ki sausan LPM plan sendiri utli but kani ka ai ka oksigen ya kajing don kam jaga oksigen apo ke covid ward arsan tadi kijentia taruh dengan high flow mat sempoi kini ke mesin ke bahe ngin sa dismantle kini ya kini pedang insara kini ki hospital ki baret bat ki CHC ya kini ki plan ke bahe ru ni community ba haka ni ka tayu banwan haki shua ya ka singibalang kamut nilaban pentrekam ya kani ka oksigen plant kepada hapo RPHS hospital kitang dat airlift menin kalau apa hapo airport mentah kitang warai ka kita hapo truck halenti but sibet kin penhap hapo RPHS hospital kani rungi kemilenti ba hakani katayu banwan inla ban pentrekam no ya kani mesin kini ki piping kini ki caka baro lightly niladap but kidon kam stang ban penyak kini ki oxygen generators ban yo ya ka oksigen don kam jang oksigen ka jungi banginem hap ban depend han hapo di cylinder bungidan lightly ki machine ke bawan hapo UNDP kawai hapo nopo dura bat hapo juai kini ki machine ki lapoi ka piping ru niladap hapo nopo dura bat hapo juai kidang le kini piping hakacu kapor kidang set up kini ka plan ban ni kemilenti baro lightly gineru ken trekam la shabdeo nalor gini ki oxygen generator kiba ya ka oxygen ni shim na ka how lani na kamareng ka bangidan arteli bereki cryogenic tanks ki mengiong ki bangi wara ya kani ka liquid oxygen bangi set up kawai hapo Shillong kata kadai 13 khatlai KL but kawai pada kadai hapo Tura hapo Jenjal Hajan Baljek airport kata kadai R4 KL kini bro arteli menta kekam kadang yat shat but nang iladap ban set up ya kini kita penting kini kita karena one point ka liquid oxygen hakini kita kamut kan ai ya ka refilling capacity kaba 1000 silinder ki bahe kataru di tai haka sisngi hapo Shillong pat kumba 1000 silinder ki bahe hapo Jenjal kani kan yarap ingi sibun hakaba ngin yo ban pendap ik silinder jongi manna kasni haki artli gini kithan kawai sipo kithan garu pat kawai pada sigini than khasi jantia ribhoi pat kini kithan gi jongi di baro kawai ndangi lada penyanyi gini bat ni kilas tang terikam kemud kajingdon kam jungi ke oksigen kan kam pensting ini ba ngin hapan depend nasabar banyo igani ke oksigen tingi kimi lenti da kajing tristam jong baro nado clear jong government sadu try do kini ki plan kin terikam but da kajing tristam jong baro ki bay khon yune covid jing tristom jong ki pat nong song stong ngi baro nin la bajele igani ka khlam but nin wara byang ya ka jing song stuk jing song sangan kumba ka julong shua banwan uni covid mulai sibon